Pamirsa Yekut sane ngude sampun keloktah dukerien, dados inuman alami sane medue akeh kawigunan. Medaging elektrolit, vitamin, miwah mineral, Yekut sideng wantu antuk ngemit, tur nincapang kesehatan angge miwah sarire. Yekut sani ngude pina ke inuman alami sani ake medaging kewigunan. Krama sani rajak nginum Yekut sida nincapang kesehatan turmaning keseimbangan cairan ring angge sarire. Sawetara kewigunan Yekut inucap sekadi ake medaging elektrolit sani becek ngidrasi angge sarire tur nagingin malih cairan sani ilang sangkaning mengkudang-kudang perikrama. Yekut sida ngemit kesehatan pencernaan turnes gejala diare. Yekut sani ngude taler medaging magnesium antuk ngewantu ngirangin stres miwah rasa osa krama. Taler becek anggen kesehatan kulit miwah nes gejala penuaan dini. Ring sejeroning muliang Yekut nguda sani becek, pasti kayang mangdane sida numbas sani seger tur berkualitas. Kramane sida ngewohin tasik utawi lemon antuk nincapang rasanya nih. Devi Bali TV.